Ligue nayo yakomezaga mu mpera z'iki cyumweru. Urebye ku rupapuro nta shock yari iriho, ni derby wenda ya Sunderland na Newcastle yari ibishye igitego Voltamed yitsinze. Umuntu yambwiye ati Nyarugenge bakwica aho gutsinda igitego yakiteye ukitsinze kiri Nyarugenge derby muri derby ko cyakiryoshera derby yari harashize imyaka 10 itongera gukina ko Sunderland yari fiyo ngiyo. Umutoza wa Sunderland ni muzima ajya ni mu Faransa. Regis Robris arimo aragorana cyane. Igitego kimwe ku busa rero bazamutse nanone Sunderland 26. Iyi match ndero yari hari kuri iki cyumweru nukureba ko City isubiza nyuma yuko izindi ziri imbere yaho zari zatsinze, bari bategerejwe we na Unai Emery 3 ku busa ariko bidahuye n'umukino. Bidadefinise uko umukino wagendaga. City yasufuye cyane. Sunderland yari mu match mbere y'igitego cya mbere City yasufuye cyane bikomeye. Manza n'amapoto yariye. Donnarumma yasufiye ariko occasion ya mbere sirifa de réparation no mupira ufatika yarakozeho igihanga cya Erling Haaland. Hano umupira ufatika ni umupira wa mbere yarakozeho. Ku mutama 30 na Erling Haaland ashiramo igitego cy'umutwe deuxième poto kiza cyane, ubona ko afite speciality. Deuxième mita itangira none Crystal Palace ipusa ishaka kuntu yakwishyura, baza gukorera Ryan Cherki akombina neza n'umusore witwa Phil Foden wongeye kugaruka ibitego 6 mu mikino ineruka. Kuri assist ya gatandatu. Kuri assist ya gatandatu ya Ryan Cherki. Nabwo iyo Dio nayo urabona ko maranganya na Bruno Fernandes nona. Mariage yabo irimo iragenda ihura. Ryan Cherki urabona ko ari umukinnyi mwiza. Ntibari bafite Doku ku ruhande rw'ibumoso nayo ngaye yakiriye ibindi bitego. Maze mu minota ya nyuma Savinho wari winjiye mu kibuga asimbuye contre attaque, ni kwa kundi wataka ukibagirwa gusiga imbaraga zo kurinda, bamukorera ikosa umuzamu yari peno yatsinzwe neza rero na Erling Haaland. Savinho regarde nuze metero yirutse amasegonda make kandi afite ballon hari abisanga uko hari byinshi uri tayari 100% kuko ushobora gufata metero 80 kaziruka amasegonda 4. urumva ukuntu biba bigoye. Wanitoje regarde noneho uburyo yasimbuye kuri match ya Real Madrid yaraje afasha City cyane. Numusore uri kuza nka Joker Dorix ari gufasha Pep Guardiola cyane, yihuse asiga adversaire mu mukora ikosa. Erling Haaland atera peno nk'iyo yatere kuri Real Madrid contre pied. Umukinnyi nawe ubona ko ibitego 100 yarabirengeje, we yatangiye undi muhigo w'ibitego 100 ariko ugiye kureba vitesse ari hose zo bikiri cyangwa ishaka yongeye kubona ibindi 100. Umukino wa kane wikurikiranya muri Premier League Pep Guardiola atsinze munota 12 kuri 12 bimufashije rero kwegera umuhungu we Mikel Arteta aramurusha munota 2 gusa. Ko ari umukandida ugiye kwiruka. Umukino wa gatanu toute compétition confondue arimo aragenda wenda twibutsa Pep Guardiola mu guhangana ashobora kwansha na match 10 na zingahe, wavuga ko ubungu bari ugiye kwirukana adversaire kabisa. Match rero ya Manchester City bitego 3 ku busa barakina na Brentford, umukino kuri wa gatatu wa recap wa kimwe cya kane kirangiza. Maze muri weekend bakiriye ikipe ya West Ham. kugira ngo West Ham ishobora kuzahora n'akazi kuri mu mwanya wa Pepe kurura benshi bakazana izindi imbaraga muri weekend. Muri weekend natsinda West Ham azahita afata umwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo kuko Arsenal izasura ikipe Everton inyuma mu ijoro saa 4 z'ijoro. Ikipe ya Aston Villa ni ikipe nayo navuga kiri gusoza neza uyu mwaka wa 2025 kuri London Stade Olympique baje kwatsinda ibitego 3 kuri 2 nubwo West Ham yabatsinze igitego cyihuse kuruta ibindi muri Premier League. Ino season match gitangira ku masegonda 38 bari bakiriye ako ne West Ham match ya 9 kuri shije amasegonda agera kuri good evening. Match ya 9 ikurikiranye good evening. Ramubaza igitego cyihuse kabisa, barakishyura abahungu be barya igitego cya kabiri. Ariko hari umusore witwa Morgan Rogers wongera amasezerano ejo bundi, ubona ko ari umusore ushobora kukugeza kure. N'igitego cya gatatu kuvuga mu Manchester beza mu Bwongereza ubungu barimo. Rogers batangira kumuhamagara aho champion igeze ubona arimo rwose. Kuko buriya equipe igomba kuba ifite umuntu ushobora kuyiheka byanga bikunda agakora ikinyuranyura, arimo arakora ikinyuranye. Morgan Rogers muri weekend barakira ikipe ya Manchester United yakina na Bournemouth kuri uyu mugoroba.
barajya Villa Park United irajya Villa Park ahantu hatayorohera no ntacyo kubisanzwe mwijeje ahantu hatayorohera n'ubusanzwe azaba ari kwa gatandatu sangahe uzarye kare kazi karahari kenshi Aston Villa yafatiye uri kuvuga Aston Villa banzo benge bonus yafatiyeho kabisa imikino 9 nsinze n'imikino 9 ikibe baba isigaranye imikino 3 mibi uyu mwaka tugiye kumupima Unai turebe niba ari serie arakira United kuwa gatandatu match izaba ku isaha y'isa 12 ku cyumweru saa 12 n'igice ahita sura ikipe ya Chelsea agumi Londres ahita sura Arsenal tariki 30 z'ukwezi kwa 12 ayo manota ni imikino 3 ewan 9 ku 9 ayo manota 9 Unai Emery yaba ashimangiye ko ari kandida serie kuyabona deja ngo arimo arashimangira kuba kandida serie muri top 4 muri Premier muri Champions League so rero gutsinda izo match 3 zikurikirana gutyo yaba ari kandida serie ku gikombe nawe kabisa ashobora kutwibuza Leicester City yaciye abantu mu ryaho Morgan Rogers rero wa Unai Emery igitego cya gatatu cyo kiza cyane kabisa tire iri kure cyane pa mu nkanga kuko turavuga muri iyo mikino 9 datsindwa 5 ya Premier League akabantu bitsinze muri no weekend igitego Mavropanos yamuteye cy'umutwe uramukinyi ari mu mpamvu zikomeye Arsene Wenger atandukanye na Arsenal nyuma yuko umudirecteur sportif mushya waje agashaka kugurura mukinyi Arsene Wenger atabishyizeho akaboko Mavropanos iyo niyo message yahawe ko agomba gusohoka ariko niyo mpamvu ari mwaye nta mpamvu mbwari umusaza bari no umusaza yahoze ari patron ntabwo ushobora kumubwira ngo uramugurura umukinyi kumugura umukinyi utanakomeye ariko si byari ibintu bye no ntabwo bishoboka Arsene Wenger na Arsenal byo kubatandukanye rero comme si tu as de la classe iyo natangiye kugukuraho ku kaboko ku kintu wari ufite akaboko urigendera nibyo ngibyo rero ku ikipe ya Unai Emery kuwa gatandatu nijoro saa 4 z'ijoro abantu baravugaga bati ni match iraza korohera Mikel Arteta utegetswe gusubiza nyuma yo gutsindirwa kuri Villa Park ibitego 2-1 ku munota wa nyuma abakinnyi be bagendaga bagaruka buhoro buhoro yongeraga kwakira Saliba wari umaze ukwezi kurenga adakina kuko rukaga mu kibuga tariki 3 z'ukwezi kwa 11 muri Premier League Saliba yari yagarutse ariko abisikana n'abandi bagenda bavunika bituma rero defense ye ihinduka Mikel Arteta igitego cyabonetse ku munota wa 70 match yabagoye ku munota wa 70 premier mita occasion ifatika ni y'umushinwa Arsenal yashose soje yabonye umunyasovya-kore ku munota wa kangahe Arsenal biratangaje Arsenal mu rugo ishoti rya mbere ryabonetse ku munota wa arano nabyanditse no makino ari ugoye hari umuntu wakurikiranye match igisogonda kurindi ntugire na risk yo kuza kutuvangira kuko umuntu yari yakurikiranye aje kora munana ati highs and lows za match zose azifite neza umunota ku wundi cyo tunajituzana iva tukaduza ifasa we nta tuvangira gira nari yabyanditse byaramucitse byarangiye uko atabishakaga muzehe ibikarani ngo byabibonye sano wabyanditse umunota 68 shot on target match yagoye ni match yagoye Arsenal ikipe ya Wolves yaraje kola block ba irabahira icungira ku ma counter attack premier mitego ruta kugena gatandatu yari alert ya mbere uri ya musore umunya South Korea yisanze akoze metro hafi 70 wenyine Arsenal aba defenseur baragaruka arananirwa ateye umupira arayawukuramo baza ko ninde occasion muri Silva de Reparation Incapi aranyerera nanone umusore ananirwa kushyira mu izamu aritabara mwana wumwe ikipe ya Arsenal kuri corner Sakate irirantra yinjira mu izamu ibanga rya Muvara ikora kuri poto iragaruka ikora ku gihanga cy'umuzamu ijya mu rushundura ariko yari corner ya kabiri yaragerageje muri buriya buryo kuko ari nawe yayikoze Martinelli isanga ari wenyine Arsenal aho kugira ngo yatake ubanza ari mu bwoba bwo gutsindwa kuruta gutsinda ikora block ba ikipe irazamuka cya gikarani cya Nigeria cyavuye muri mu Bubirigi muri Genk aza guprofita kuri marquage mbi ya Incapi nyuma yuko Saliba musigi uri ya musore comme celui défenseur ubundi ugomba kwanticipa umupira ntabwo ugomba kuwutegereza mu mugongo wawe yawutegereje mu mugongo wa adversaire musore arudeviye arawuko awudeviye kandi ntuze yari yagiye deja kuri ya kote umupira wagiriye uyu muzamu
ku munota wa 90 ikipe Arsenal irakiriye bati irata yandi manota 2 nyuma y'iminota 2 gusa ariko nanone kudefanda nabi n'uriyana n'ikinkari cyo yakoze kuko Sakera utere yashaka Gabriel Jesus ku mutwe Jesus akoraho gatawutera ku mutwe uriya mu defenseur yitsinda igitego Santrali nziza nziza cyane Arsenal umuntu wayikuye hariya avuga ko ari Saka banatuye nka man of the match yarabimeritaga cyane imwe muri match mbi tsirarutse kubabwira ati murakina nk'abafite ubwoba bwo gutsindwa kuruta gukina muri Yales match yarangiye ubona banarakaye nka Declan Rice bagenzi batabumva watutse bagenzi be cyane mu rwambarira bikabije akabije cyane yakoze ariko match nka ziriya bikabije cyane ariko match nka ziriya zibaho muri saison zibaho ikaba mbi mais plus important ukuyitsinda iyo utsinze buriya byibuze hari ikintu mental ubugaruye ariko Mayanze se yanyuma mu Budage kutorwa gateganyo nabonye babigaruka bavuga bati hari igihe utegurwa kuri ibyo wagombaga gukora byose uza amashoti Bayern Munich afite possession ya 85% kuri 15 ariko ntugire ngo match nk'iriya match piège nk'izi Mayanze rero yanyuma zibaho rwose match nk'izi piège wa mugani wishimira ko ubonye ahubwo nayo manota bonye ayo manota atatu kuko hari n'igiza wa mugani ugasanga sezopa aho icyo kintu Thierry nabonye yavuze nicyo abantu bagomba kurebaho bazaganira icyo rero ukireba neza ukanura neza watsinze ariko kukireba watsinzwe iba ari double travail mental ugiye gukora Arsenal nibwo bwa mbere muri ino sezo kuva yatangira byibuze muri kino cyumweru nta mukino ifite irongera gukina muri weekend isura Everton reka turebe nimba iraza guprofita Everton nabonye atakaje abakinyi benshi bagiye muri Gizeri Mandiaye ugiye giza abagize amakarita turabigarukaho yatsinzwe na Chelsea ibitego 2 yaba idafite Jack Grealish na Ganage yagiye Mandiaye yagiye urumva ko wenda harimo avantage no kuri Mikel Arteta ariko ku kibuga cya Everton ni ikipe nayo yerekanye kino sezo yagorana ya David Moyes. Indi match rero ikipe ya Liverpool mu rugo yakiraga ikipe ya Brighton ku isaha y'isa 11 kuri wa gatandatu. Arne Slot mu rugo yari yagaruye imbere na mbere Mosara muri squad ariko ntibyanatinze yaje mu kibuga ku minota 26 asanga umufaransa Ekitike yateretsemo nayo ku masegonda 45 yacireho gato yo kuri cya kindi cya mbere amasegonda 10 Igo Ekitike umukinnyi ufite forme umunyeritera wawe ko umuntu atazava ku ntebe shehe biragoye ari kubeshya umufaransa ni muzima umufaransa uz'umupira mwinshi na travail nyinshi birivugira utayizamu ni ibitego igitego cya 7 ibitego 7 ngira ngo birandabikunda ukunda ngo utangire ushaka umuvuno ko bakinishiriza hamwe bombi babiri bajyemo na umwe ni yicare ufite forme ajyemo bituma wa wundi uva kuri bande tusheza agakora kuko yarabigerageje kubakinisha biranga ifo gushira mu mwifo tranché barakinga ariko kwa international ariko yabanje ago babiryoshye aho kugira ngo henge ku muntu umwe nicaye kuri bande tushe ndazasimbura 130 z'amapaundi Vitsi nubwo bitwaye neza nawe yagize match nziza ariko na assist Akanaume kari kagerageje yakinga neza shehe ariko Akanaume karazagira nziza ni izabimeze gute ariko Akanaume karagerageje yakinga neza ariko statistics zishare 0-0 ariko yakinga neza nanye navuze ngo karagerageje Akanaume nicyo kikwibaza wowe gukina neza no kugerageza ni bitumbiri tofauti gukina neza ni iki gukina neza ni statistic gushimangira ko ibintu wabigiyemo ariko Akanaume harabura igitego na assist gusa kugira ngo ariko yakinge neza Vitsi yakinge neza ira match amaze football yambaye igitego kwambara highlight yari hari yembu farume Forume yinjiye mu kibuga ku minota 26 bishimangira ko ikibazo cyari gihari ya Gomez bigishimangira ko ikibazo cyari gihari cye na Slot ya mbere yatanze assist kuri Makalistera arinanirwa yani Farme yaje gutanga assist kuri corner ya Igo Ekitike aratana ibitego ariko arasufura ntabwo yakinge neza yarimo ya assist ariko Sara ntabwo byari sawa nike yagakwiye kuba yarakoze ibirenze bira ku mukazi yabonye none utarazaza assist ya Kinyata Yamanota menshi ariko situation yavuyemo ariko ya situation yavuyemo match yavuyemo ikintu gishimishije gusa inkuru irimo Anfield yaramaye Anfield yerekanye ko uyu yari umukinnyi wayo umwami n'umwe hari pe
bashyira mu byondo witwa Jamie Karaga wavugaga ngo biragaragara ko ngo icyo yari yarubatse ngo abafana bamuteye umugongo. ariko Jamie Karaga kuri kutuganiza nabi ubu muzanye abafana Mufarume b'Ubwongereza afite bararikonesa imikino 421. Mufarume atsinze ibitego 250, assist 117. Uwo ngo Karaga wavuze imikino 768, atsinze ibitego 3, yitsinze 7. Uri kutuganira Karaga ni mwene wanyu Uyu musore Mohamed Salah yabaye umukinnyi rero wa mbere muri Premier League ugize uruhare mu bitego byinshi, ibitego na assist yaciye kuri Wayne Rooney. ubwo kagahimba twaga kwa gatandatu nako kagiye kandi gahiye. Samuel Kufuru yaravuze ati nta mukino mu mikino 768 yigeze aba man of the match. Uwo ngo tukutaganira ariko n'umupunditi nkawe byihorera uriya muri club imwe aho bakeneye kurya ifiyeri kuri Mufarume. Izina rye nari kuri Mufarume. mu mazi wari warambye wakuyemo ibiki. Salah yazengurutse ikibuga akomera amashyi abafana. Interview yari yatanze ejo bundi yanze kongera guhagarara muri mix zone yavuze ati murashaka amagarare kabiri gakurikiranye mu cyumba mukomeza kuneka murashaka kuneza ibibazo. So Jado yaba ari message se wenda yuko ari match ya nyuma yakinaga. Ngewe tout simplement nitaye ku byo Salah yakoze ntemera, nitaye ku biki byari byo byose. Kudo chapeau family ya Liverpool, abayobozi babo, abatoza na Mo Salah kutiha rubanda, kudakomeza kwiyemeza. iriya ni maturité ya institution. Biranashimangira ko si umukino we wa nyuma ahubwo yari umukino we wa nyuma. Iriya ni maturité institutionnelle. ngera abanyarabaye bwiyunze. Hagaragaye akavideo ari mu myitozo ahetse umukobwa we muto, bati ko urimo gukora imyitozo myinshi, ati ndacyashakisha ibyo natwara, bati kandi waratwaye byose, atariko nta kintu ndaha igihugu cyanjye cya Misiri. Yari message rero yerekana ko yamanutse muri Africa Cup of Nations. Wamuka ngurimo mu Misiri. Mufarume agiye gutwara igikombe. Nzayifana Misiri kubera so kiri fare de mo 2017 yakinye finale atsinwa na Go Bruce. Icyo gihe ari muri AS Roma kuko ikipe ya Liverpool, igikombe cya Vincent Aboubakar, Liverpool yayijemo na Basagogi, Liverpool yayijemo 2017-2018. Iyo champion yabaye top scorer muri Premier League na 32 buts match. Mufarume no gutwara kino gikombe. Reka turebe niba Misiri bizayikundira mu gikombe cya Afrika. Ikipe rero ya Liverpool ibona intsinzi ibitego 2-0. Undi mukino rero wari ku kiraro cya Stamford, ikipe ya The Blues yakiraga Everton ya David Moyes, bongeye kugarura Cole Palmer mu kibuga. Ikipe ya The Blues iza kuza gutsinda ibitego 2-0. Igitego cya Cole Palmer n'igitego cya Marugusto cya kabiri muri uyu mukino. Igitego na assist kubona assist ya Cole Palmer ni yego. Umukinnyi uri gushimangira uri abandi 2-0. Enzo Maresca byibuze abafana ba Chelsea baravuga bati okay omwe intsinzi yabonetse burya navuga ati sava, kuko byari bimaze kuba ikibazo. Bari batsinzwe barananganya muri championnat, ntabwo byari byiza ku ikipe ya The Blues. Ikaba rero na nyuma yo gutsindwa muri Champions League na Atalanta i Bergamo mu Butaliyani, ikirere cyongeye kweruruka hariya mu mujyi wa Fulham cyane, ndetse na Palmer wagarutse neza nawe nyuma y'amezi 2 adakina. Bagiye yagiye avuga ko bagomba kumukora management ihagije kugira ngo atazongera kugira ibibazo by'imvune. Agaruka match assist nziza cyane, batsinda igitego cyiza ndetse na Maragusa nkuko bivuze. Umuntu yakwibaza ati noneho ko Chelsea yafatiraho mu mpera z'umwaka ko imikino igiye kuba myinshi. Navuga ko wenda ni reka turebe ngiye kureba gusa ni ikipe ihindagurika cyane. Turu ya Moise Caicedo nava mu bihano, si yo mukino we wa nyuma. Palmer bikamukundira, Chelsea hari ikintu kinini zabayungutse mu busatirizi bwayo cyane, kuko ubona ko cya gice cy'imbere bari bamukeneye. Ntago Pedro, ntago uyu musore Dilap ubona ko barafatiraho uko bikwiye kuza match ya mbere kwete utsinda igitego nka kiriya. Ubona ko igitego cya rutayizamu cy'umukinnyi mu by'ukuri umenyereye gutsinda. Gusa cyari ngombwa kuri Chelsea mu rugo, cyari kubona amanota 3 imbere ikipe ya Everton, kandi Chelsea yabonye yakwiriye kabisa. Ibitego 2-0 barinda ko bava imyunda. The Blues rero ikaba yazamutse ku mwanya wa 4 ku rutonde rw'agateganyo rwa championnat. Ishobora kuza gusangwaho kuri uyu mugoroba ku mukino wa nyuma na Manchester United niramuka itsinze Bournemouth. Kuri uyu mugoroba ikipe ya United no yanganya n'ikipe ya Chelsea.
ku mwanya wa kane ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Indi mikino rero ni Tottenham Hotspur ikomeje kuba Tottenham ntituyitindeho twikomereze 3-0 twikomereze nta mukino wabaye ni forfait festival y'umusore wahoze mu ikipe ya Chelsea ni forfait twikomereze forfait ni forfait ariko wari wayiteye akwiye rero credit Nottingham credit Nottingham boss menya yaraye neza uyu none mutoza wa Tottenham ari muri Vitesse Musora ari ahantu izabirukana iruhe Frank Thomas ari muri Vitesse Musora ari yaraye ahantu. shutera amasubi inyuma muri buriya buryo ari muri Vitesse Musora ari ahantu izabirukana iruhe kuko tubibutse ko ni ikipe ubushize yabaye ya 17 akonubona yabaye ya 17 no biri hafi kudatatira uwo mwanya ariko ya 17 yarokowe n'igikombe batwaye cya Europa League ari ngomba gutatira bakereye kuri branding Tottenham sinzi rero ko bari bukomeze kujya muri iyi Vitesse Hudson Odoi yigaragaje cyane Hudson igitego Odoi. cya Sangare nacyo cyiza cyane Sinzi na mwumva. kuri assist nanone ya Hudson Odoi umwanya wa 17 ku ikipe nka Tottenham biri guhomba ibyayo biri guhomba Hudson Odoi yabagoye ahubwo rezo kuri boss nyuma yo kwirukana abatoza benshi Fulham Desire yambwiye ati banire si nyamahirwe ko nta gakipe kabi nubwo Fulham atari nziza ariko Fulham wenda ishobora kugatsinda erega ni umuhanga muri prediction niko byagenze Fulham mu bitego 3 kuri 2 bitsinda banire Fulham izatakaza umukinnyi wabo mwiza muri iyi season nawe Base buriya mu Nigeria Kevin Basse iranaburi Obi ibabaje ibabaje ni Sunderland irabura batandatu bagiye muri Afcon abo ni abatitire nabo batatu muri Fulham bagiye kubura igiye kura batandatu banda Sadiki babandi bari Nardo ni benshi bazayirwa tuze kurana yuko bizayigendekera turaza kubigaruka byose bijyanye na Africa Cup of Nations muri iki cyumweru